Memo akwa be ne so do Adom TV bedroom health tips eso. Yada se pa wo na wochi mo ayade se du ho bia utie ye. Estrom ye sho so wo frɛ dog de nye we nko a eni hu ha bia de wo frɛ na obeje so. Memo ma me fa sedama endpoint Homeopathic clinic adwumakuo nti ene enye nimdefo ni wo mu di nkomo nti se yare be na ha wo. Se wontumi a dog onye wo mo so. Obetumi nti oka ho asem. So frɛ no e fa no personal doctor 0244867068. Dr. Rachel Kusi Akosa wono eda Frederick Optical ano na wochimu lazy eye ye ka ho asem dog ye na se na wochi wodi afa de hwemu pa we nyina mo no treatment let us say this afia me da se mesha asia fi Obat clinic no sani pa ne ba ya ne test e fe be visual acuity e wo se ye sani pa wade hu te sen ye wi ane a check eye pressures no because because eye pressure and em woni ba ko no enhu ade won say ye ka no ye nka say every time bia woni ba ko hu ade no wo AMBLYOPIA there be sa wo balance ye check here ye be ka sa mpo a we ete na wo na nya AMBLYOPIA ne bia enu nti ye be ye do mpo a scan so correct me boa na ne nyina mu no one treatment I yetade ma for AMBLYOPIA pie glasses. Just say a boama glass no boama the weaker eye no enya hoden. Yes. Enti ano so wo. Nti se e kan bia wani no ba ko hu ade kama se de ti e de chire na ba ko enhu ade a ye ma space now. Any two ni na beda the same level. Ni na hu ade sei. To bon se ti ma obi space na nani no ba ko ahode wo soro ba ko wo fom. Enso wo hwa de hu no kama. And on a treatment no and answer ni parents crown depending on say wo sabi SARS 20 eye na yetimi the space boa edu time be cry the surgeries they true way better middle eto middle ladder I will start saying again and unti no ni nyina boa ena eno achi so cry no ye hwe any underlying cause a the AMBLYOPIA neighbor ni nyina ye hwa ni aswa no say the esika no you say about 90% is preventable until so who a wutimi so ano na aso muntem other treatment options in there other treatment options most of the time also the glasses and surgeries and the be also say dey no so ka ho and we have to monitor say ye wo complication and say never be a tire chira I was see ehwe na so ano but most of the time with AMBLYOPIA you can talk about glasses e be require baby patching. Patching is a very is very annoying by words. Yet me patching the good eye no, na ka bad eye no. So I say actually won sa nifa no, me nkum ye wadwuma. And also yet man kra yet me almost sama. The weaker eye can also get strength again. Okay. Yeah. So what can grade here? Everything also dey akra a bar for eye checkup. This if you make say my entren e ma akra na 20 years. This if you and obi ba me clinic papa be de nemba. Wonim say akra as of 6 years 8 years and 10 years. Nema training in our eye pressure, severe eye pressure. And then papa no glaucoma, mama no so wo. Omani nyina wo. Enti ye ka no akra 6 months 1 year going bia no. Mane ko hu ne doctor for the first time. Mane nya general examination. Oh, sa na obey po eye pressure. Sa na obey kra no or astigmatism. Astigmatism for your mom hwe ade a niama no esa na da ni si sa ankofo no. Mane kai wan hwe yi a it can cause AMBLYOPIA. Yeah. My number na sepa by number 0244982821 0244982821. Yeah, na okache Dr. Rachel Onyamisha. Ye sure say we share dey pa fa number no. Fine kwe ye ni dey ehia ye o just a problem about ho ye nse da nkosi ye ko check ye ni. Den so ne adesua yi ni na wotwe mu no amoate ne ma se dia. Yenkɔ ne ho na omoye yeda na se faseda biema endpoint ono ne sponsor obo ye chidom ma ye tumi kɔ ene animdifo edi nkomo nti se yare be na ha ye body frɛ doctor 0244867068 medi de afia amankwa tamaklo medi obi ase na wotwe besimu nsankwa ho den ho a ebesehia